welcome to Impact TV. Mayam English Impact News ni. Impact News da ngasi anuba program ama mayang mangda pujarakli. Manipuri abroad Diaspora speak. Habu program asida ngasi koi Impact News na mayam da pujarakadori basi Manipur dagi mapangi lamda chat khaga tongan ba profession lokat laga. Not only profession du chap chana profession dugi magungi mahau lobo natana successfully tauba adumba myoy mya mama Manipur gi ngasi hawlali ba naha singda anoba hope ama light ama pinana baga mailena pujarapani ngasi akhogi diaspora speak ta akoina pujarakli ba naha asi South Korea da Samsung hana khana ba mayam gi international technical giant mobile phone manufacturer da principal scientist ona laiba Kaching dagi Nomaithen Jiten ni. Please welcome Nomaithen Jiten. Thank you for joining us. Thank you very much for joining us. Thank you. Jiten, akoy Manipur si hauzik naharon mayam hai tare ko youth si akoy gi the level of unemployment akoy gi laiba mayam si 7 lakhs ki mathakta 28 population mong da 7 lakhs ki mathakta educated unemployed le mayam ne. Sida akoy na akoy gi mapanda laiba jinau noi gumada yeng ibase karmai tawdana employment se Manipur gi manung da yeng mana tab beyond Manipur yeng ga noi na spaina chatlaga tawgi base masi karai di lakpa kaino no akoi Manipuri par se hai tare ko akoi gi jaga si hawan chit nuai bana ni khangde imai pa thadokpa ngamda bana ni khangde thokning da bana ayam mane ba. But what made you leave Manipur and seek a greener pasture hai tare ko Manipur thadoga Korea yo na thabak thi ba chali kamai chali no habit. Oh, así matang day kasang hajar ke. Agi education si koi plus 2 bawde Manipur da tamjare. Koi matam da pre university haina hairame. Adu loiraga aisi kano da Aligarh Muslim University da graduate ta wasa sare. Foundation kano di koi Manipur ta class 10 sina koi Kaching High School, haujina Kaching Higher Secondary School hare. Kaching Higher Secondary pass tore. Okay. Aduga graduation tamasina koi Aligarh Muslim University sare. Aduga Aligarh Muslim University sida kaina graduation lawyer pumatam se sida khogi IT Kanpur sida ina master tawa sangjaba master tawa sangmu matam sida khogi aigi imanaba mas akhoi matam da khoi satra tara khaktani laisi master MSc in chemistry sida az matam sida khogi imanaba makai si IT da kaino tamni IT Kanpur sida master in chemistry ni tawa master in chemistry ni khoi tara lebi mong moi nipan si mapalon chakhiba adu moi concept si kaino habida koi mapanda satlaga PhD tara postdoc tara mapanda sum thabak taraga give back to India habi wakhalon amar sum chakhi bai tara smain ta wode isu non Manipur ngata ni Manipur si masa itu fakta ni matan do yarose adu dagi isu mapanda satni mai wakhalon sum pharakpa adu adagi smain ta uduna marak sida Manipur da thoraga ahoy Manipur da dawrisi mapana chatlurani ko thoraga sida either IS attempt tawba nataga MCS nataga ahoy korok matamda attempt tawba adugumbadi hajirake asi matam sida aisi scientist oining mai feeling je mamang dagi class 11 dai pharok bini ko oja magi influence dagi asi lo sila pumatang je ko family na engon da pressure am laki baita IS thaw civil service thaw hairak pane ko master lobi matam sida adu sahiye ma se mangi sahiye ma se prelim exam thai matam sida pass tawe adagi master si thage tor pumatang sigi prelim exam pass tawe si kano do oidoni 1995 to oidoni asida pass tor matung sida mains thage tor pumatang sida ai scientist oining bani ine torosina kaino imana ipana haibagi tamak tai civil service thadori haiba wakhalon am lakhe ba haitare ai scientist oidaba yade wakhal ma lakre ba isi adagi MTech se mo IT Delhi da MTech tawa khoi get haiba exam pass tawga scholarship phangaga mo get exam tharaga isange MTech ki exam se MTech se kano tawre tamme tamba matam sida saigi masida su khoi scientist oining mai feeling dum leire sida mo underlying the apa scientist we scientist we besin dum lakpa asida professor zaya scientist ki when good inspired to women karam makhan ki inspire hogi Manipur gi student me am what is he proper inspiration aina to kamai na phangi inspiration se oja mamang class 11 da chemistry oja ma thini hajagi bedo chemistry sum nei na matam sida reactants mayam like adagi reaction thoga di product mayam ma putholopasi sum reaction mayam se analysis to kan engon exciting feeling am laki ba tare aduga makhan makhan ki drug discovery haiba lady adagi material design haiba le sugu me concept engon
ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁꯁꯤ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯦꯝꯇꯦꯛ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯇꯤ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯦꯝꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯊꯥꯔꯔꯣꯏ ꯆꯞꯅ ꯂꯦꯞꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯃꯥ ꯑꯁ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯇꯨ ꯅꯪ ꯊꯥꯔꯝꯃꯗꯤ ꯅꯪ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯗꯧꯅꯤꯒ ꯍꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯤꯂꯤꯝꯁꯨ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯖꯁ ꯃꯦꯟꯁ ꯈꯛꯇ ꯋꯥꯠꯂꯕꯅꯤ ꯃꯦꯟ ꯈꯛꯇ ꯋꯥꯠꯂꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯑꯃꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯃꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯤ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁ ꯑꯣꯏꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁꯀꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯁꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯄꯪꯁꯥꯎꯗꯤ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯉꯝꯃꯔꯣꯏ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯣꯏ ꯆꯠꯊꯕꯤꯌꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯖꯔꯅꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯑꯦꯝꯇꯦꯛꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯁꯤ ꯇꯣꯔꯦꯟ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯍꯥꯏꯗ ꯑꯍꯃꯗꯕꯥꯗꯇ ꯂꯩꯕ ꯁꯤꯗ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁ 2 ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁ 2 ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏꯇꯜ ꯑꯃ ꯄꯤꯖꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯛꯁꯥꯏꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯗꯨ ꯌꯥꯎꯔꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯇꯣꯔꯦꯟ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯗ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯥꯏꯂꯥꯏꯟ ꯌꯥꯎꯀꯥꯟꯗ ꯍꯔꯥꯎꯖꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁ 2 ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏꯇꯜꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯪꯉꯦ ꯌꯥꯝ ꯌꯪꯒꯦꯁ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁꯀꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯅꯤ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁ 2 ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁ 1 ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯔꯣꯜꯁꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯑꯦꯗꯦꯠ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯔꯦꯟ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯗꯤꯁꯀꯣቨꯔꯤꯁꯦ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯑꯃꯅ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯁ ꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯐꯥꯎ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯆꯍꯤ 10ꯃꯨꯛꯅꯦꯕ ꯆꯪꯉꯤꯁꯦ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯗꯤꯁꯀꯣቨꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧꯕ over the counter yam line ꯐꯪꯉꯤꯁꯦ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯔ ꯄꯤꯔꯒ ꯆꯥꯕ ꯋꯥꯅꯤ but behind that research ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯇꯦꯁ ꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯑꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯎꯆꯤꯗ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯒꯤꯅꯤꯄꯤꯛꯇ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ 3 ꯊꯣꯛꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯁꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯁꯤda ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯥꯏड ꯏꯐꯦꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯃꯥꯡꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯗꯤꯁꯀꯣቨꯔꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧꯕ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯁꯀꯤꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯍꯥꯏꯄꯔꯇꯦꯟꯁꯟꯒꯤꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯑꯗꯩ ꯀꯦꯟꯁꯔꯒꯤꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯖꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ thousands of ꯑꯗꯒꯤ millions of ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔꯗ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯅ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯅꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ millions of ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯣꯂꯤꯀ꯭ꯌꯨꯜꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯣꯂꯤꯀ꯭ꯌꯨꯜ 5-6ꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯔꯤꯐꯔꯦꯟꯁ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯔꯤꯀꯣꯃꯦꯟ ꯇꯧꯖꯔꯦ ꯁꯤ ꯁꯥꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯔꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯂꯤꯁ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯦ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯟ ꯐꯥꯔꯃꯥ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯟ ꯐꯥꯔꯃꯥꯁꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯁꯀꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯂꯦ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯐꯥꯔꯃꯥꯁꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯇꯤꯚ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯇꯝꯁꯤꯅ ꯇꯥꯏꯇꯜꯁꯦ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯝꯃꯅꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ ꯇꯨ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁ 2 ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯇꯤꯚ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏꯇꯜ ꯑꯃ ꯐꯪꯖꯔ ꯆꯪꯉꯦ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯗꯤꯁꯀꯣቨꯔꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯖꯔꯝꯕꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ PhD ꯐꯪꯗꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯐꯥꯎꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ PhD ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯡꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯣꯐ ꯔꯤꯁꯥꯔꯆꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯤꯡ ꯐꯣꯔꯁꯇꯤ ꯈꯔꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯃꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯑꯦꯂꯤꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯤ ꯈꯔꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯗꯤꯁꯀꯚꯔ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯒꯤꯅꯦꯕ ꯃꯥꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯦꯃꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯜꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯨꯜꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯐ്টꯋꯦꯌꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯣꯐ്ꯇꯋꯦꯌꯔ ꯃꯈꯩꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤꯗ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯛꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩ PhD ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯆꯠꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯂꯨꯍꯣꯡꯉꯦ ꯁꯟ ꯐꯥꯔꯃꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯩ PhD ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯏ ꯃꯄꯥꯟ ꯆꯠꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯛꯏꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯃꯄꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯨꯝꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯑꯩ GREꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯊꯥꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩ ꯄꯩꯁꯥ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯣꯂꯣꯞꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯗꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯔ ꯂꯥꯏꯅ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯊꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯥꯎꯠ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯁꯤ ꯇꯥꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯟꯖꯥ ꯆꯥꯔꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯑꯃ IIT ꯀꯥꯟꯄꯨꯔꯗ PhD ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯥꯁꯤꯅ ꯁꯥꯎꯠ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯗ ꯄꯣꯁ ꯗꯣꯛ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯨꯕ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗ ꯑꯩ PhD ꯇꯧꯕ ꯂꯥꯛꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯂꯥꯛꯑꯣꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔꯁꯨ PhDꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯊꯤꯔꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯅꯪ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ 2000 ꯊꯥꯔꯦ ꯐꯥꯔꯁ ꯑꯇꯦꯝꯞꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔꯗꯨꯅꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯥꯏꯑꯣꯗꯥꯇꯥꯗꯨ IITꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯨ ꯃꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯑꯗꯨꯝ PhD ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ 2002ꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ almost 13 years now ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯗ ꯌꯧꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯐꯥꯔꯁ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯛ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯪꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯛꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯑꯩ IITꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯛ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤꯗ ꯈꯔ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯁꯣꯜꯚꯤꯡꯁꯤꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯠꯄ ꯁꯨꯝ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤꯗ ꯕꯦꯁꯤꯁ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗꯤ ꯆꯤꯟꯐꯥ ꯄꯨꯔꯒꯁꯨ ꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯁꯣꯜꯚꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯗꯨ ꯁꯣꯜꯚ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ
aduna sida ai weakness film adi tawje ina kanogi PhD taw hek sang tar ga su ai course work taruk ti clear taw da ya de ba semester ani gi manungda sumain taw sida ngasai gi mogi chatra makai sina problem solving si am efficient oi bai tare aduga aina kidang weak oi ba di phauja gi adubu koi ibana makai korea ma sa makai yam nun tine ga su ai di mogi culture dum adapt taw no hone se isa su azmain taw daga moi dai su help khra lawre sma problem su ayamba example lakpa si theory keno si questions amata lawe problem solving atne ba hang toy si kada real life application mani mani never solve to ma dai thaba ma tawge hai tai problem theoretical jam chapman gidena sometimes problem ji thengna kanda awa ba solution pi bangam da ba aduga theoretically sum dai ne lebi pot ta ba hoi hoi adu major khena ba si mo je ado som da koi steady to lo ma hai tare charaga already employ to lebani lupi ngang thi rabani sidagi mu akoi life si disturb to ga phuaga mu PhD dong chapa sida imung dagi adagi more important ai akoi better half dagi hai tare ko resistance latra lakta badi nate akoi imung na hai nak thabak tawraga thauji tolo so dum chawre moi matam da yam chawu ti nate adu itar ga su nang luhong si luhonge chatpa yaroi sineba ai PhD to bai taw da ba yade ai scientist oi bagi he da khangning badu khang da ba yadi hai bai wakhalon ai thabak si thadoga chatlineba matam da imung da yam chawe ade nang ada chakhraga nupi si thamam doi ni tha taru itom han chatleba koigi India dagi moi atopa Mumbai dai amaga Bihar dai ma khoi home roommate wana lei matam da dormitory da asmain taw duna adagi matam sida itom leibani paisa save to na phone jabai tare aduga ene save to paisa si ne kai gino have after 6 months ta agi nupi se ne pusilak tori bani na magi paisa si lakna ba tare adugi kaino senggo jabai tare culturally akoi yoga atopa country ni na ko India dana India khoi gi aduda oji campus life to hek yokan de adjust to no hona bada kari kari difficulties thengni ka difficulty measure si moi putsin han badadi adu engon dadi yamna koi foreigners ama lakpa matam mogi putsin yamna problem more se koi gi moro khra sagal le moi se adagi hawai jar su adu mane aduga engon yam strange vai bamna moi si octopus adum chai adagi seafood si koi gi makan makan chawas da koi gi si friend jam lei ni na asigum sinjak si ham da isu khra haina ramde adagi sumba sanga sina khra hena cha bai tare vegetable sina khra han thaba adu hoi tar sumai khoi gi vegetable khakta oi ba item sum lei ba adu chicken khakta oi ba item so adugum baduna khra haina ba otherwise interpersonal relationship with Korean oja haigadra kanu haigadra cultural kanu ga di habit swim le ram ngane am chap matam da khra difference lei adu moi gi kanu sida ko moi ga loina raga chak chamina ba adu nong phadok su mapan thuoga drink am he paimina ro ba asmaina loina ra ba adu itar e moi foreigner oi tar so khoi mix to ya he moi feeling am lei ba adu itar ga di relationship phadna sagat ba ya ba itar foreigner oi ba ga smain to bine je moina foreigner sing se particularly Indian singa hoi maite hai tare ko hoi sini lak pujiga Indian ne ga da thadi thaja do man thaja de China da gi ra Thailand da ga hai do adu me wakan lei adu India da ni hai ba kari reaction lo mo ke you doesn't look like Indian guy have do asine moi harisi because you have a small eyes you doesn't look because admai habit to mai tawi adu smai sum loina gra di yam nungai moi se adi moi gi culture si da khoi adapt tawi moi ga loina ga moi gi kaino si wi sa thak pa gi kaino si da phasana adapt tawi hai tar ga di am luna tin na ba yai ba smai taw da khoi imana yam lun tin na gi ba sa Samsung da ga thabak taw mi nei ne okay come to Samsung akoi Korea do sile se yam tu sin dia 13 years su 13 years sa param sang po ni ado uzik kano da gi PhD tawra matung da Samsung ji one of the biggest kano ni mobile company electronic company da di chawa company mani kamai tok dana machi join tawri no tell us something about your company now hoi smain taw ne koi company changi bi matang se smain taw da koi academics da IC PhD is 3.5 years changjare aduga matung se postdoc adagi research professor ga title lei ko sida isi sahi manga gu mang thabak tawjare tor matung sida koi academic experience di paper writing da ne khona focus tawre aduga real application di lakta ba pura fundamental da di wag am tawba smain taw industry jo hana torom banina adu koi gi thaba ma tawraga adugi result u uba am satisfactory oi bai tare smain taw da industry jam tang chang da ba ya de da khan ba smain taw da purely academic le ambadagi haidoga applied mani mani hana koi pharma da silai jara mi dana asmain taw duna adi hoji aina PhD taw matam sida demo material kedo se
material design si background ji ana lai ji ayam ba kenu ngata ni pharma company ma ngata tawi yak chang ko mani adu shift akoi kenu to ko si ta kamai no electronic ki area na shift to ko si asi fundamental di chemistry hai wes ni material hai wes di chemistry ngata ni drug wagera chemistry ki port yaw ba area ju chang po mani material hai ga so ko ji pu bi si kari Samsung da ina hoji tawjari si principal scientist oina lejabani aduga Sangbabudi senior scientist when Sangjaba. 1 year before I was promoted as a principal scientist. I know the areas in a mobile phone gumbada, the smart, the computer gumbada, the future the lack of the car gum, the Yarko the battery. I see the Yar battery, see the Kram material seen a targadi, Karahina, Queen Sina Yaba. Adagi Samna, fight the battery. I'm Sirega and I'm Nainaga, battery Karasang, Punjang, and Hibisi behind the scenes. Doctor Hugum never lady. Assume thousands never worked out. Don't alternative thousands never. May am seen a Naina corner Taraga meeting Taraga, the Kanan Naraga brainstorming Taraga Tolopangatane. As my Toduna, Adagamo, battery Samba itself was the key battery areas labor scientists. Scientists are R&D centers in the battery of the research of the home woman. Ada way Dr. Skill Lagadra, senior principal as how high in hierarchy I tareko. Oh, I'm principal scientist, I say, a group leader position. So under you have several scientists? Not several, about few people working under me right now. Okay. Adugi Motax the heck, Matagla, vice president Hilakrani. Okay. Tabaxi comment a particular kind problem piraga, particular mobile layover problem piraga, battery masi no in a solution on a piraga, brainstorming to recommend to win a Sminta one, can say project matungina ile. For example, Hamba iPhone series 6, iPhone can say something I am provider on iPhone say. iPhone battery say. iPhone in a more specification I'm appear a sumber battery palm. Can you make it? Manung the behind the Manung the Kayaga is up to you, but I want this specification. Pami I don't think I have to say. I think Queen has seen a Taragadi, she micrometers the expansion to Wayadiga have details of specification and Piracadina Moina. I don't know Sahi Amagumasanga when research Kanda. She specifications satisfied or Haganam company secretary. Sumba can modify the city with the cost. I can on the project. Tatarup say maximum 1 year. For example, Samsung Galaxy is high Tagars to next year the Lactober can say. Batteries, how she tell me how to never research. As in a batteries optimization process. Aduga battery the Kogi discovery has Lakada the batteries. Materials are no half by that. She didn't research a 3 to 5 years. Other Huziki scenario, the batteries one of the problem. I am Bozik, my long user Kambudi, battery pack when a punas at money. See, Siki can was a scenario, Kamai lady, say, Nogi, Samsungi had vision, Samsungi vision in mobile batteries had see curry vision when the provide again a caliber customers in the Samsung marketing strategy number 1 the cost in I know Tawjari company research center safety number 1. Okay. Battery Samsung battery pokai have the tar with Hoda. Curry you know how much battery yam sang at the Taragasu Pokai Missy have the toning the Aduna Sagi batteries when it's Hamatam the Pokai Kaito was a control tone of Tonga became kilos happy. She's to my research maneva. Adagi battery si Queen, say any sin of Yanaba, home sin of Yanaba. She is to my material happy never. She to my research maneva. As mine to my lay. Okay. Although Zika I assume Jing by was not only see the academic line, the Supanama Wang Wudung, you have about 3 US patents. Patent later. Adagi you have produced about 56 international publications later. Karikari area, the research orgasi publication to and which one of is your most exciting night? I patents in a guide,
kan tau yabra Hoi. yabra tau yabra Publication matang da hana haijage publication sida aina khwaidagi exciting oiba amagi ai nature communication side ma phongjagi haiba publication it took about 7 years for me to publish that paper aina PhD tawing da haujagi ba okay research neba matam sida na molecular design tawba design tawba sida khogi chemistry da hairaga khogi calyx erin ade calyx spiron ga haida molecule du oiraga structure se khogi sumaina khogi kon form da leba haitar sumaina aduga haiba molecule si all over the world si calyx types tu ani khakta ne lai si ahum suba kaino si calyx khogi haiba haigi calyx pyrrole ha calyx eryl hai si neutral kaino ni ahum suba type haitare koi positively charged oiba calyx imidazolium koi ko hoina asigi molecule sa ina discovery tau jabne ba okay asigi discovery si tawbadagi akoina publish tawna hona bada khogi akoi theoretical background nei lakpani na mayam thajadaba smain tawbadagi akoi si pusam kan hone adagi experimental si hanjin academic line de lenge tau ni adun horagani publish tawji nei samsung la matungda kona publish tarapa okay smain taw honor pade akoi asigi project sida mi training pangum involve tawgi okay sahi teres kum basida smain tawduna hojiki ahum suba calyx haiba compound si discovery in tawjagi ba asi nature communication sai sida okay masigi contribution to modern technology da kai hoidina si na kana ba asina kana basi akoi supramolecular chemistry gi manung sale sina kana basina kai da lake da masina koi gi anion detect tawa akoi ising da fluorine yauri adagi atop top anion makhal yauri adagi hojiki molecule si asina koi gi nanoware gi type sa su ya okay asi application mayam nei adagi ionic liquid saraga sida so koi battery da so ionic liquid sai sina ba ya sumbai tunga application mayam tau ya ba haitare so hojiki asi horpoda ngai mesi application mayam lakini koi professor jam excited oi simata kira si discoverer da sigi mayam sigi hayeng kanodi dum laktui natra asi patent te khone laudre open platform in thame haidi because we want it to be develop further okay let others use it hai concept to open in thamjaba koi sigi sina hayeng ahogi kano da haitare understanding of kano adagi application mayam si change no proper yari ni na okay patent ti kari ya do patent sina ina area sina khoi gi ngasai ina haijagi bida khoi gi kano si battery si khar kuina sina ge haitar ga di cycle to bu matam da battery da yaw material ma khai si kai thal hoidri ne degradation si protect to bu haitar aduna khoi battery da yaw ri ba khoi cathode haibam lai anode haibam lai marak si da khoi solution yaw doi ne ba solution si reaction thola ka si da ngasai gi positive charge to cathode the negative charge to anode asi kai thara ka ne ba asi kai thada na ba khoi gi layer ma protection to da ka ta ya asi gi protect to na ba layer si asi puthopoi ne ba patent si okay adu da sina da compound adagi amana so basically longevity of battery pangtoi ni sai ani sina ma ya ba sina koi sai ahum mari sina ba ya ba som laktoi ba okay mayam na khwai di ngai ne ri po na mani okay ado makha ba akoi patent si lokthadri ba amasung how you live in Korea kamai to na Korea ki community amasung adai kari tawi edu khana dingai da break macha am lojige but stay with us, we'll be back after a short break. Welcome back. Ma'am imgirisi Manipuri abroad ni Manipuri abroad ta diaspora speak eba section jida mukana dumbu taramna okchari akoi guest no my them jiten dagi makata na koina khangge dingi si ahamba akoi break ki mamang da patent amadi akoi mobile mapunchi sanganabagi akoi ama de haire next to patent si kari patent si akoi makhan ni haita adi amana akoi kaino si koi battery si koi sina ba khakta na ta ba koi sina da nam ta le bu yawi adagi charging tor kan si da koi battery sim sagala ko yawi da asi matam si da koi battery si temperature si waklak ta ga ding sa chemical manung da yawi chemical ma khai si kai thar po ya bagi kaino si yam wang ba re si okay kamain tor ga di temperature si wang kan si protect kamain to ni hai si asi temperature wang tar ga su material du kai thada na ba hai tare adugi protection ama su le ba adugi mari le na ba kano ni patent sina adu ahum su wasi sai live sangan na ba du sama adu basically akoina hujikti mobile kano gadget nam jam sina bina battery sidi essential part oira bani na adu sometime ko ki hujik si lai se oi battery su battery le re kano su lai renewable mam dagi direct option laga sina ba khona ba adu era da su research kadi tawbra renewables kano si la pa si khoi solar pacham ga aduna charge to holaga adu ka tawki le na ko khoi solar gi section ju leibu tele khoi company si da aduga yam di kano tawda ba adu akoina battery section si da khoi gi solar si khoi yam chawa
megawatt scale se torok matam da ngasai battery de store to do ni dana khoi gi electricity se asigi kai keno sine ba khoi thabak to jari si so asigi area se da khoi gi achau ba khoi plant se da solar plant ma kai se da battery bank ka tham battery bank pu adu asi lithium ion battery ha sine orak to ne ba adagi amorom dana mo ngasai gi khoi gi car se electric vehicle se asida su sina na ba haitare asigi makal da koi hoji je koina solar powered si car adagi kai se olak matam da storage am di da ka soin ta do ni ma sida khoi gi battery sa ba kang gi role jam chawe ba na si myam je tar ga khoi gi obviously khoi gi tabi ba myam sing ma cham su lem ga ni ai cha su sumaina scientist we di korea chat ladi kan na soi na bakti pabam ga ni hoi karmaina hoji moi da kari hai bi ai kamaina sigumba opportunity hagadra masi kamai lobo yai hojik si korea si is it still a yamna hojik mi myam lori brother some country khara da khoi mi mapan ni law ko si thingba khot am tawre na ko kamai tawri film si kamai le masi opportunity yam le haidi samsung haiba mafam si sida khoi gi even india da gi ai company sida di india ma sa si ahoi ahum mari khaktani aduga samsung electronics khagi mafam se asidi india dagi moi chani chahungum ne thabak tawrisi aduga manipur di thandra manipur dagi akhoi ahum yauje okay ithanna te ahum ne yauje kana kana ke thabak tawrisi moi ani sina samsung mobile thabak tawone aduga samsung mobile moi gi software development adagi india da le moi samsung india ga collaboration tawga thabak tawba khopagi moi ni chu samsung moi senior scientist one lebani moi ni akhoi junior ngaktani adu akhoi ahum leije samsung hida isam na akhoi je scientist oiba da akhoi human resource scientist oiba da yamna kano to kano ne ba ado hojik any aspiring kano hai tare ko tari myam singi macham su hai gadra aspiring scientist ama korea cha kya daga di kari to batai scientist ama oigi hai taraga di at least hoigi PhD level gi degree se asi ai ne recommend tau jai natraga di ngasai gi entry level si ama low oi bai ta aduna mana industry thabak tawraga learning tawraga kabu ti yaba adu thabak tawu ti yaba adu oi targa su PhD level loiraga chang pasi sina yamba hen ba adu sina su hena thabak tawda nungai ba aduna scientist mo oige hai taraga di at least PhD level bodi losilaga aduga company da ni khangde scientist hai besi professor oiga scientist oi be hai jare ba asmain taraga ohen ni okay korea gi social life kai ge adum akoi metim cha ahum le haire adu khatara ana haiba lakti mo inda chemistry gi matang ji da chemistry je akoi ju science adum pam e but chemistry matang jo kan ji da khoi gi hana reaction ga toba khot pa bai khu ga kan ba machu ga che jo is exciting mo da gi sum chang chang ga kan da molecular level jo ka da di boring yam oi dong yam toba da ba ado azik ying ba khoi chinau sing moi angang class 10 kan 9 kan chemistry is interesting when basi kai when ni chemistry si interesting when ngasai chemistry sina ne real application ji ngasai moi ne smartphone sine computer sine sum go down to the micro level la kan di molecule ne oyam dai si electronic parts or so si camera bu hai or ta sum changsi la kan di basic si chemistry oyam dai ne ba molecule ma khaiduna laga molecule sin assemble tawre ha kan molecule gi tonga ba properties am la kan ne ba mechanical oigera electrical oigera dagi electromechanical oigera adagi electrochemical properties oigera asigi property mayam sin ne ba khoi gi porama ore si aduna asiguma mayam si khoi chemistry sigi production maram moiduna sigumba pot ama oi haibasi drug to oi targa su mi hedak chai na chemistry ne behind the scene di asiguma mayam si dagi application si ura padagi ne ai scientist oining mai kan phauja grese so basically sadramanda high do is think deep hai tare ko koi na sin pot mayam se masigi root ko je karai de lakpun how exciting it would be know the root hai budu ne yes ado kitang light thok hanna hai tare ko mayam ji da koi gi pamhanna bai ne ko hoi larik makta pare like athabadu larik ki maning da piriba I bet wari da chora ko par kan da oh si larik si interesting we du mali hai na ko adu mai na cover da chemistry pamhanna bai tare ko chemistry gi student of chemistry mo we na kamai na chingjinni nangi line of pen wasida sigma tangsi aina class 11 12 kai matam si sida ai matam da koi science reporter hai magazine am leidana yamna su kai yam tang da bani si magazine si am toina pai aduna su ai one of the factor oi jagi hai tare inspire to bagi masagi koina like the par sidi
textbook ki knowledge su kaktaneba chemistry reaction si tok taraga di product si lai natraga physical chemistry da haraga sum model mayam lai smai lai ba aduga real application di kya oda ba adu science reporter si jam sang lai na pa gi bhai tare adagi chemistry ki real application si adagi urapa horaki bani drug discovery da bu oiro natraga material design da bu oiro aduna su one of the factor oijagi hai tare aduna kogi chemistry ka mailin application area si sida khara sum pabi bhai tare beyond books da apugi scientist oi hai ta ga di science ki related over journal ma je pa na kotna exciting over discovery kari tauri thori ga je khoi khara khangum khangum ta tai now coming to your social life hai tare Korea je 13 years is a long time Korean habit ngang di hai ra ba koin to khara khara di khangje like anio sayo almayo how much it cost like ado hojik si khoi Korean serial na maram boi na maiti ma chamam teenager mayam ji Korean je akhoi di khangde ek ngang na dum tawi ado how difficult is this language ka adapt to the wa ba koin to ai gi oina di why haize batare maram di ai gi PhD matam to ichadi ada le ramina moi di ngang ba ma ji dum forensic fajan le ma ji angang ma kai sum sana bani maiti ron na khoi maiti ron su hanak lak padi phanam adapt tawre okay ado ma sum angang ma kai sum sana gi bani na mai pick up to yam thuba akhoi na mo kasai gi PhD tawring da su Korean language da ka ta kya laita ba adagi Samsung da lakan da su asigi da ka ta kya laita ba dagi sum survival li oina di sum ngang ba hai tare ado working environment se am English ngang na brand Korean ngang na ai gi environment di English ngangi aduga khoi reporting lakan da di Korean language am oiba si matang di difficulty khitang di le engwanda aduga aduna traga di ado family kaya no kana le minari je Korea Korea ge exact jaga kai thang le Seoul hai ba jaga sini Seoul hai se khoi Samsung gi headquarter le pham si da ne ba si mai capital moi Samsung gi capital nantes capital Seoul se dagi about 40 kilometers kum oidoi ne pala na padi na te lambi thong kamain tawi connectivity kamain tawi as lambi thong ni yam phare khoi gi lambi thong si moi gi president amale amin president park hai da khoi matam da moi dictator ni ga di hai nei 1970s wise da mana infrastructure si Korea gi aduna sem gi ba aduna maram moi duna moi development yam thui growth to ki communication fazana to right to Samsung gi headquarter gi manung da kamaina le khoi gi quarter play level habit just describe your life a day in your life in Samsung company hai tare kain to ayuk te obudin kain to working hours si moi sagi 9 hours ne working hours pung nipan dagi chatlaga aduga pung 5 da losin ba aduga hairi si lunch break si pi pung amagi break aduga tharaga 9 hours hai tare adu akoi yam flexible oi bamna hoi ai evening ni thabak khar lei toida ai ngasi ji pung 6 ta gi sala sururaga pung 3 da losin ga su yai ba asigi advantage ni yam nungai adu ai ngasi ji ayuk ta bank da thaba ma lei toida ai khara thengna chatlaga horen pung 4 bu su ga su yai ba flexibility si tawoda bu masagi thabak tawba sida moina sum haidi extra hours tawraga nungai ba gi habit am sum lei ba haitare 9 hours oi targa su akoi su weekly 8 hours kum bade dum extra taw le me ba thabak na yada ba gi haitare adagi 5 hours working day ni adu adum Saturday su half day gum sum chalra thabak tu losindraga di then next week ki planning kitang taw daga di nungai ta ba gi sum makhalon sum taw lei gi ba haitare work culture do work culture yam pai moi okay saida labinai si khoi gi Mrs kano ga labinari ko adale sa to biga angang amaga Maximus ka ado moi di kamai ne matam le education angang ne kamai tawi education si mau si hausi keno khoi play school da khoi moi ordinship haina Korean language da ordinship angang gi yum hai tare sida tharaga moi angang mayam si khoi gi laik tambi badi na ta ba khoi gi model sa da anganwadi ki type ni ne anganwadi ki type ta agoi anganwadi sro sra ta idena moi di lai am tak pi roi ba angang mai thado exposure ne ba every Friday se moi si mapan da putho ka ne angang si sorok ta putho ga traffic ki rules sambi bani khangde adagi putho ga moi Korean gi putsan bani khangde every week ki ammo ki thopa classroom da confine to ga lebina te adagi classroom da su moi classroom hai se sanabam ngakta ne ba block ki sanabam dagi nanda bi sanabam swing tawbam class manung si adu entertainment tawra angam ki interaction tawra thambi ba aduga basic of moral education sak mata sara ga nangi place asigi basin da thamamu adagi nang sisang mo mata nangi sendal si mapana thamam ga damni life ki skill de tambi ba hore asida ne moi yam important story si moi angang ama oi bagi asini moi ha ma tambi si si yam phaje aduga sa da midi ke tole ama si hauji ha ma ina university le ngai da masu research assistant oina thabak tawrame khoi mi na thabak taw research assistant ama oina adu haujik na ma si sum angang le matung da khara potharu re aduga haujik na ma si khoi gi
part time English teacher ne thabak tawe okay kana da khoi school la kana no college khoi yum da chalaga khoi angang khoi Korean tutor type angang English tam ning makang busing lai dai ne adu English tam bi hai tare English se kam lumna la howe Korea da moi new generation se English yam haiba pa me haidi so khoi Manipur da gi English teacher export to ya ba sin ya de adugi India dagi English teacher export to ya hai bisi rule di laite ba aseng de hoji ki oina di adu ai taraga su ngasai kala gumba sai da khoi gi English takbi bo jama Korea da khoi gi haina opportunity phangadra sin India dagi laga to ya hai bisi simakti laite ba hai tare hoji se aduna ngasai gi through understanding of between the magi parents tuga koi understanding mata da friendly basis ta tawba hai tare okay keno nate ba koi pura formal loina ka formal loina tawba nate koi moina khangning ba duga social su khra oi ba somna kan da jum da sum leibni na social mai jum da chalaga sum takpir wi dai tine family su kidan khangna ba aduga social keno su ma sagat ba hai tare adu main tawe ado family si ahum gatani le si mi ahum gatani ado sometime totally vicinity da dare proximity da hek kauna ba ngangna ba ya ba maiti family di kya muk lei Manipur da gi maiti na ta ba to ba Manipuri family kya gi lei kamai to wi culture akoi gi diaspora kangbu sing punjan na bra kamai to pulle khoi gi suwon haiba area si sida ne khoi Manipur ma cha ma khai si khwai da yam lei si thabak to boina ai lei jare sai samsang da to moi ani mo si family gi loina lei bane same campus haiba mati ja da campus ti gi surrounding apartment mayam lei ba asida apartment tonga tonga da company ne piwa apartment ne aduga ai inau nu pa si about 7 kilometers distance da masu hek pomina ba masu family gi loina na lei bane man IT software ne khoi mobile smartphone gumagi apps develop tawba khopa aduda thabak tawba tar mai dei su yeng kan da kai kan he loi le rami ne hek ti yore aboi ne di sida sinna ba ji sum pangi da sinna ba masigi makhut masigi marakta masigi saba sida mai te magi da Manipur gi khujang ngane ga ji party khalu da ba mun ne ngelu ga dia ma he yaw le ram ba ado ma mi kya ne bo ji ki asigi area sida khoi gi family si khoi thabak tawba da ko khoi family 7 gum le family loina na okay itare mo kra ga ri no habe get together ge tawbra tawe khoi sai khuding ge khoi gi ningon chakau matam si asine khoi he punjari se matam sida khoi thaban jong mani khangde adagi khoi khudai ga selaga moja freedom lilaga ban to ho de khoi mai te culture se khoi na pam ja bai tar ma pan le ramina adi khudai ga se pa nu ti selu su ngam da mina smain taw kan de khoi tradition gi dress se selaga taw si khosi hai ba gi sing da conflict am leitra hai de apet moi no re Korean culture sum bora kan da khudai se kan si da emoji harawe just for the difference hai do feeling am ta moi excited with daga thawon jong ga yawe moi so ngam kai si noi gi generation budi si khara tawra chakip moi di almost khangaroi dui ne ne adu da alien we bum le ko mamana ba mana chalu so du adu du uroi dam ni na kitang kan le bra ko adu ga adu mai na ko ne lang ko da taw si da Korean society as a whole lekai ma da ko sai lekai da lang adi ko ka rom khali da na adu mai Korean ka bu sin ka khan dra ko khande adi sometimes koi kanu ta wose koi ningon chakau ta wose koi mapan da khara laptak na laga ta woi ta woi koi pension house kumba zaman entertainment gi area tungana lai re ba adu ga koi adu gi mafam da chata ga di langera tungera adum kem haina re mane adu na ta ba beside koi gi ningon chakau da mu ge da ta na ta karmaina mayam si man mai ma thong pangin da china bra na traga otherwise socially kamaina kana ta social life makhalani amana koi Manipur da leba community ma kai se khoi gi weekend gum da he punna ba hone koi ka nakna leba kang bu se adu nong phadok si insang ji hawa ma Manipur insang ji hawa thong khoi samina se ga haida smaina yam toina pulle koi yam lapna ba distance leba na tamina adagi khoi gi Korean friends ma khar leba ni na moi ga su nong phadok samina raga adugi Korean chinjak tu saraga tringa masu thangmina si haibagi adugi lifestyle makhalam wa adu maina ani makse balance to da kata Manipuri food chaba du da akoi gi kano ni akoi se typical loiba akoi gi ada da phangoi da ba ka budi le ko mana masing ji kamai to wi adum ada da readily phangbra akoi na chaning ba akoi swai jari ba mayam ji gi kana nakna ba haigadra nakna ba haibu hangam phangi kobi phangi hawai jar phangi nga masa ayai hawai jar phangi hawai jar ko sagi hawai jar mana bra kharma moisina mu himana phena kan doine moisina kan leba aduna moisina kamai tawga si hawai jar siga mana masing khra tawraga sanga hapsilaga koi sup oina sabai tar moina adu koi hangam thong sum hapa sai nong phadok so dum adu koi gi sigi mahau ji adum phangbra khadi wale moisi manam ji am kan bai tare
kan laga di khare na kan tok din natro kan bhai si khara unique way moi sina ma unique way wa adu moi sina maru si aso bo type point to ba okay amau ju kitang budi thai aduga soup oina sa ga yan silaga moi style tau ta ga di adu tunga ma flavor am lai ba aduga khoi chamthong da khoi hawajar hapa do adu di kitang mahau ji kitang wale okay adagi sum adal lek panina sometime khoi yum juning se amba yai adu di sing nai tare handak lai si kyarak si kamain tawi yam toine lakpang ambra natra kamain tawi how do you keep in touch with the family here hauski matan di phone gi keno su tam toine taw ya ramina phone da su mari toin chanai aduga amna sahi amada amukti dum thorong na bhonai okay jiten jai chum jeng bada tongan tongan ba philanthropy activities me amusu adum ui hogi website ka linkatana Manipuri Times Manipur Times linkatana adagi I also find that you involved in skill development hagadra natraga opportunity provide to dynamic Manipur to na kari gaino to rise and what drives you ahmad ai hauja si manipurtimes.com si ina phd lo sila pagi aswai sida khogi Facebook ki generation ma lakheba Facebook ki generation lakpa matam sida khoi angam kai sina Facebook ta khogi sum time pass ki type sum Facebook ki mang orkut lai rami ko khoi Google na to orkut ai si orkut je ai involve dum tawje khoi technology so ma sum follow to lai ja bai tare ada angam kai sina sanari ba wari ma kai si khoi negative ki sumai sum lai ba hai tare constructive way kya yauda ba adu wai tar ga di moi si Facebook hai ba platform khoi social media si phajala di scenery ba asigi media sida how to provide them positive stories positive news haibasi wakalen engonda ma lakhiba adu itaragadi Manipur Times ki platform sida ina Facebook da continuously share positive stories se khoi Manipur gi phau phau lairi adagi budding entrepreneurs lairi adagi self employers as artisan apako mayam lairi adagi self employment with unique difference haiba mayam lairi suguma mayam si moida su share tau taragadi moi wakalon si government ki thabak tawdaga su ai hingba yai na haibagi kaino si so nang sali lambi sida chatpada mateng pangnabagi mane adi moisu wakhalon da ai government ki thabak na taga siguma ma taw yai na haibadu ki kaino si moida habe uhan ba pam jagi ba ta dynamic Manipur sina mo khogi helping hands na mo ka taw dynamic Manipur sina mo khoi si Manipur ta fi taw matung sida Facebook ta khogi sum discussion taw ba sida khoi wakhal chana ba mi khasum thengna ro bai tare all burst well ai moi kan am khang bonate okay smai khang de sum bari sum chana ba ismai sum da Manipur ya khoi thaba kha taw sina Manipur da leiba ma de America da kha leiba kang diaspora me am sina feeling of giving back to your root adu oi taraga su Manipur da leiba mi yaw daga di yade habne Manipur da leiba kang bu si asiga su khoina connected tawraga platform semje bane ba we have now about 60 members in dynamic Manipur and then 50% are from abroad and 50% are from Manipur adi Manipur da leiba ground team sina aseng badi thabak taw doine ba adi idea jo som dai lak targa su funding nong ni khara lak targa su funding du lai som dagi entrepreneurs mayam khoi funding taw wi ko ji se adu smain taw duna ngasai gi platform ni sengo chari sina khoi inspiration haiba program khoi ran taw jai khoi Dr. W gumba Dr. Paling gumba adagi IS officer kra kaura gumba police officer kaura chhatra ma khai interaction taw na han ba smain taw duna khoi chinjara ko episode ma pan su jare more than about 40 speakers has spoken to the students tongan tongan ba jaga da taw jabane light ama pino hona bane ba mani wari di am ngai yam phajina khoi sanabi abne du matang asida khoi ngasi gi Manipuri abroad ki diaspora speak lusinjaba tare diaspora speak khoi na mayam da pujare isi beyond the boundary khoi boundary si beyond the khoi chatlaga there is a future haiba khoi youth sing da pining ba adugini siga loina Manipuri abroad ta khoi na karmai tokdana akhoi ichin naw mapan da legi sing si karamba lifestyle legi ge habisi akhoi soidamaka atopa guest me amma product na unadar ba product na bohna jagani ngasi go leti matang stress jere thank you for watching us